Svima ljudi, Karlo ovdje, kao što možete da vidite. Igramo, amo, prano, igramo. Ti meni prvo na glavu, ja te tišu. Ti meni na glavu i uhodni. Ja te ti meni šut. Aj, šut! I ovo, prano, profesionalizam. Amo, na glavu. Ništa niste radili. Amo šut jedan Frane, zadosta ko Frane ovo brani, ja mu dam 50 lipa. Čisti gol. Ti meni, ti brani. To će biti prekrasno, šut. Hajde ti po njega, Frano men na vole. Frano men na vole, Frano men na vole. Ali ti samo glavu, ti samo glavu. Da malo. Ma ništa, Frano, malo ti. Čudljivo. Vidite ovo. Samo da daje. Na glavu. Tu sad ti meni. Dobar pokušaj. Aj ti, šut. Aj. Koja je obrana Frani. Sad ću on ovo da primi. Frano, čisti debil. Da sam, galjamo sad ko... Može. To je bilo to da danas mi se vidimo u sljedećem klipu. I pozdrav. Vraćamo se. S klipovima. Frano, prigledajte. Ne zna. Debil, čisti. Za malo. Ajde ti meni samo da daje na glavu, ja ispočnem. Ajde. To na glavu. Dok ne zapne. Ajde. A daj uj. Nemoj. Nemoj Frano za glavu. Samo ću ja bokša pogalja, pa šti, pa ćemo vidjeti ko će iz lipšeg puta. Sad ću ja pa... Ne, stani, dok ja ne zabijem, Frano. Nikad. Možemo dosta. Naću mi ti na glavu. Amo da krenemo.
ne može. Aj Frano, digni ono da ja pogodim odavde. Brzo će tu da krene u situations. Češće ako pogodiš. I još sad kad se zabio moraš još šampun. Junac. Amo. A vidite ovog pasa je do sada. Kada se zove Vili? Vili je moje ime stvarno. Amo. Upala! I još jedan put. Profesionalizam. I to je to za danas. Frano, nije tu. Ćao ljudi. Aj tamo. Ne. I ovo je kraj za danas. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Bio je danas samo jedan klip znan, ali evo jedna još za kraj. Tako vam je to. Doviđenja. Bok!